खाग्रा छोरी फजना कोइथारे अदुगा मोइगी मारमा खाग्रा छोरी दे अखोइगी चाकमा हाइबा त्रिपुरा हाइबा मारमा मयाम्बा मी लेबनी बट अखोई मारमागी प्रोग्राम तनी हंदक नंगनिशे दुना मारमागी अखोगी मारमाना शंग्राई हाइरे अखोई मेतैना सजिबु हाय अदुगा मारमा हिंगना शंग्राई हाय शंग्राईगी अखोई ब्लॉग हिंग थांगक पिरकनी मयामदा अदुगा अशिगी ब्लॉग सिदादी नेचर ओइबा थांगलकपनी अशिगी मखादा अशुमायनी ला ला गोरे नाली बाय अखोई हजी आलू टीला चकनी आलू टीला की बास ले रे अखोई हजिकता कुंधरई थम थम दे उठ जाओ रे मोबाइल खड़ा हेलो अखोई हजिक खाग्रा छोरीगी आलू टीला हाइबा मफम सिगी अखोइगी कैनो बुद्ध बिहार दा लाई बुद्ध मंदिर दा अशे तुंगलोंदा अखोइगी थापनागे खाग्रा छोरीगी अखोइगी मखादा लेबा अखोइगी कैनो हिंग हचेगी अखोइ पारा हिंग हाइरे पारा उरे अदुगा एगी तुंगदा अशिदा अखोइगी बुद्ध मंदिर लेरे हंदक्ति खाग्रा छोरी लापसे बुद्ध मंदिर मयाम कोइरे अमममगी ब्लॉग थांगतपिरकनी अदुगा अशिगी बुद्ध मंदिर की मथक्ता अखोई फिरांग नता जानना लेरे अंगोबने अदुगा अखोई कई हाइरे नापू मचुसु जारे ऑरेंज कलर अशिदा लेरे अदुगा अखोइगी अशिगी मथक रोंदा लेरिबा चुरादा अखोई गोल्डन कलर लेरिशे अशिसिदा शना जावरी अदुगा दि पैसिफिक करम मफम द शना जावरी नो अशिदि हाइबा नमदरे फजना फजे अदुगा मागे क्लोज तौन खरदी चंगन जादरे येंगे अशी सिदा अखोगी बुद्धोगी अखोई कैनो सिदा अखोई के हारे लिगली सिदा बुद्धोगी डिजाइन तौबनी शेप पोरकपनी अशी फजे मफम सु फजना फजे इंगी नुशितले अदुगा पिच ओइबा मफमनी मयामना खाग्रा छुरी लापदा अशिगी मफम द कोइबा लाउ अनुंग द कोइबा जेंगालरोय कारण अखोई हजी नुथिन ओरे संदा ओरेनी अखोई आलू टीला हाइबा मफम मता चकनी सो अदुदा थेंगरनी सो अखोई आलू टीला की अब जेंगालके Nga thế em phải dùng cái thử thì cả đá sắc không cả cái này cả दादा जान आमी परे तुलतेছি
Ai. Video. Yellow color. Hello. Narang journey se fanathina tawre. Ai nahan narang silet tagi lakpani silet tagi Dhaka chatlaga Dhaka da thungi ngai nuthin oire adugi makha da Dhaka de muk aina nunhang phung tara da muk khogi Chittagong Khagrachuri gi tamaki thuklapani duna aduga nashi narang di rest habade just journey da tawna laaga nunhang da ayuk manta da checking tawre hotel da checking tawre habai makha da de khoi thokle adudagi hotel da chatna rest loba phangdiri koire Khagrachuri phajana koithare aduga moigi marma Khagrachuri de khoigi chakma haiba Tripura haiba marma mayamba mi lebani but akhoi marma gi program tani handak nangni sheduna marma gi akogi marma na Sangrai haire akhoi metai na Sajibu hai aduga marma hing na Sangrai hai Sangrai gi akhoi brok hing thangak pirakani mayamda aduga ei ashigi blog shidadi nature oiba thangalakpani akhoi siletana ashumaina leibasha watli akhoi di kai haire chingshu kai karak leiba watpaina aduna ashu mafam da chatningi thabaki pressure jam taba stress taba ashumaina oiraga holiday tawegi di ashumaina tawi aduga di mayamna Manipur da Kangleipak ta leiba mayam puna maknati habi banamgani aina laiba mafam se Khagrachuri se Manipur ga manabara hana adu comment to biro mayam shu akhoi Bangladeshi Khagrachuri karam tawri phajabara na Manipur ga manabara hana so akhoi Khagrachuri ge alutila se koishi kharaga jangan ge views আর একটু বেশি সার দিতে হবে তাহলে বেশি ভালো হবে কম হইছে না কম হয়ে গেছে সার দেওয়া ঠিক আছে আমরা এক চামচ দিয়ে দিই Hello, ma'am. Akogi ngashigi alutila gi blog asidoi na lashale. So akoi ma'am ba ware nashidi. Aduga khar mata kakhalakpa da shu ware. So akogi alutila gi blog ma'am na enjoy to video hala khali enjoy to video like share to be. So bye bye.
আজকে হচ্ছে সাংগ্রাই, সো আপনাদের মারমা ভাষায় সাংগ্রাই উইশ করেন আজকে। হ্যাঁ, বলে সাংগ্রাই উইশ করেন। সাংগ্রাই উইশ বলতে আমরা অনেক আনন্দ, বছরে একবার আছে আমাদের সাংগ্রাই। মূলত আমরা অনেক মজা করি এই দিনে, অনেক কি বলবো, বলার কিছু নাই। এ হাই বলো। আমরা এখন উঠতে যাব, অনেক উঠবো, উঠবো, আমি সাবধানে উঠবে। ওয়াও, সে বাই বাই। বাই।